Dorbar Synrai Jong Ïingdorbar Thawaiñ ke Jylla Meghalaya kelas Sdang Mynta ke Sngi. Hak Sngi beningkong lawan rak bon teli ki an thamai. Menteri rangba ukonrat ke sangma ulawan ra ya ke Meghalaya Goods and Service Tax Amendment Bill arajar arpulai bat ke Meghalaya Lokayukta Amendment Bill arajar arpulai. Simbut Menteri rangba uba Preston Tensong ulawan ra ya ke Legislative Assembly of Meghalaya Members Pension Amendment Bill arajar arpulai. Dekat kakenhun Menteri, Dr. Amperin Lingdo, ilawan ra ya ke Meghalaya Medical Council Amendment Bill arajar arpulai bat ke National Law University of Meghalaya Amendment Bill arajar arpulai. Menteri Ketnat Pulia Putih urakam sangma ulawan ra ya ke Rajat Lal University Repealing Bill arajar arpulai bat ke Captain Williamson Sangma Technical University Amendment Bill arajar arpulai. Menteri Berikmi Ikatnat Social Welfare uba Paul Lingdo ulawan ra ya ka kaipuat tokit hak bayadai pat ka jingpen biang marbam hapo ka Integrated Child Development Scheme.